Bwana Yesu Kristo asifiwe. Niite Daniel Bisimwa Chirimwami. Ni kwa neema ya Mungu tena tumekutanana hapa kwa saa hizi, na ninaamini nina ujumbe mkubwa sana ambao leo nitauleta kwako. Itakuwa baraka sana. Ni message ambayo nilikuwa tafuta kupartage ndani ya Matendo ya Mitume mstari wake sura 12 mstari wake wa kwanza kushuka hadi 6, 7, 8, na ni habari za mfalme mmoja alikuwa ameitwa Herode. Na kwa leo nitazungumzia kabisa kuhusu usifanye ubaya, kwa sababu kila wakati na majira yake. Mfalme Herode wakati amefika kwenye ufalme alitawala, na kwa kipindi chake cha kutawala akatafuta success. Na wakati ametafuta success akaona kama njia yenye anaweza kufanya ya kwamba apate success ni kuua wengine bebiko na success. Akagundua kwamba banani biko na success. Akajua kwamba bebiko na success kuko Yakobo, kuko Petro, kuko Yohana na mitume wote. Na akagundua ya kwamba ili nipate success nibakie mie peke mwenye success, niwe wale wengine bote bamepata success. Ila shauri langu kabla sijaingia kwenye somo hili, inabidi kujua hivi ya kwamba kila wakati unapoona mtu iko na success, haiko wenje walimupa success. Lazima uelewa kwamba mwalimupa success alijua kwa nini alimpa success. Usitafute kuzima bengine ili ya kwamba wewe onekane, kwa sababu kilicho kia mtu ni kia mtu. Hawezi taka kwamba njoo endelee bengine basikuwepo. Ni habari mbaya sana na Yesu kuwa nzuri sana kabisa. Pale akamuru kwamba mumuue Yakobo. Kweli bakakamata Yakobo, bakaua Yakobo. Akaona watu wote wakafurahia jambo lile, sababu balikuwa wanapenda ya kwamba abaki peke yake mfalme na kuwa na success peke yake, usikuwa mwingine mataonekana mwenyeko kinyume yake. Bakamua Yakobo, Yakobo akakufa. Akasema hivi watu wamefurahi, acha basi tumuue na Petro. Mpendwa, acha kufanya vitu usivyovijua. Usifanyake mabaya ya kwamba uinuke, kwa sababu utafinire kuangamia kwenye ubaya. Na pale alipodeside kusema muue Petro, akagundua kwamba Petro bakamshika, bakamweka gerezani, na bakaanza kuamua kuongea kwa gisa atauawa. Lakini kabla hawajaua Petro, haleluya, biko mu decision zao, hawakujua surprise gani itatokea usiku. Sikia nikwambie mpendwa, wakati wote uko napanga kufanya mabaya, uelewa kwamba kuna Mungu mkuu kuliko mipango yako. Kuna Mungu mkuu ambao anaye kuliko wewe. Ni kama vile nchi ya Kongo, watu wamefanya mabaya, wameua, wamefanya chochote ili ya kwamba bapate success. Na niko na shauria politisie moya, hapana kutaka kwamba puke uinuke uanze uwa watu. Na wengine wa politisia wanaanza fuata hata na watu wa kanisa, kuzima na kanisa puke wabakiane success ya madawa zao, wabakiane success ya vitu viko ndani, banawazia banaweza maliza wa pastor bot, bamalize ba Kristo bot, haitawezekanaka. Bamalize madini zote, haitawezekanaka. Ni lazima Mungu atatetea walio wake. Na uelewa kwamba pana watu wengine ni Mungu amewapa, ni Mungu amewafanya gisi walivyo. Natoa kabisa ili neno kwa wanasiasa wote, wafanye angalisho kukuwa na uwa watu ili ya kwamba wao wapate success. Hizi damu zote ziko zinamwangika Kongo, zinamwangika kwenye mainchi kaza wa kaza, ni kwa sababu ya wanasiasa. Wanataka kwamba wawatoe watu ili ya kwamba wapate success. Abako tofauti na Herode mwenye alikuwa ametoa Yakobo akapata success, akakamata na Petro akazanyata pata tena success. Lakini cha kushangaza, wakati alideside kumuua Petro, kanisa likaomba Mungu. Nataka zungumzia hivi, wakati ambapo watu wako wanatafuta kupata success mabaya, kanisa tuko na role ya kusimama kumwita Bwana, tuko na role ya kusimama kumwomba Mungu, tuko na role ya kusimama kuzungumza na Mungu. Na wakati tunazungumza na Mungu, ule Mungu ambaye watu wa dunia hawamjui, hawamconsidere, lakini kwetu sisi ni nguvu yetu, anafanya kazi kubwa sana. Haleluya! Na ni Mungu ambaye iko nasimama juu ya taifa la Kongo, ni Mungu iko nasimama juu ya nyumba yako, ni Mungu iko nasimama juu ya watu ambao wanakufuata. Kwa maana kuna watu wamekutendea mabaya,
na wanatamani bayafanye ya zaidi, lakini kwa wakati unapoomba Mungu anasimama. Mungu akasimama usiku ule kwa maombi ya kanisa, akashusha malaika zake. Malaika wakaja kwenye gereza, na malaika walipokuja kwenye gereza, tetemeko likaingia mpaka vifungo vilivyokuwa vikimfunga Petro vyote vikakatika. Hata na walinzi walikuwa wamemzunguka, hawakujua situation iko namna gani. Mungu anapofanya vitu vyake anachanganyisha ulimwengu, anachanganyisha na walijiwazia wenye nguvu. Maana walinzi walijua kwamba kazi yetu ya ulinzi ni ajabu sana, na sisi tuko maajabu. Maana mfalme alitafuta walinzi bebanajua chunga, bebanajua sekirite, lakini mbele ya Mungu hakuna sekirite chini ya jua. Yeye ndiye iko na sekirite ya mwisho. Haleluya! Naongea hivi ya kwamba, ndugu yangu, unemtegemea Mungu sikufe moyo, unemtegemea nguvu Mungu sife moyo. Sekirite ya mbingu iko zaidi ya sekirite zote. Hata wanaokufata baelewa kwamba kuna siku moja wataaibika, kwa sababu Mungu hatakaa kimya. Waliokutendea yalitosha, walioyafanzia Yakobo yalitosha. Petro haiko njo Yakobo. Kuna mtu ambaye mkifika hako mnaelewa kwamba mnaanza pambana na Mungu. Pana wengine wanaishi chini ya jua, lakini si wanadamu, ni Mungu mwenyewe anaishi ndani mwake. Ndio maana Paulo akasema, haiko mie njo ninaishi, lakini ni Kristo Yesu aishiye ndani mwangu. Haleluya! Wewe ambao umemwamini Yesu, ambaye wamekutendea mabaya, usifadhaike, usilie, maana unapomwamini Yesu wewe habata kugusa. Aliye ndani mwako ni mkubwa kuliko mwenyeko mwa dunia, na amplis anayeishi ndani mwako ni mkubwa sana. Haiko ndio anaishi, ni Yesu aishie. Yesu alikuwa ameishi ndani ya Petro, na akasema, ninakomesha sasa nziaka ya watu wanaonelelea watu wa Mungu, wanaonelelea taifa, wanaonelelea nchi, wanaotaka sikseku damu za wengine. Akatuma jeshi lake, malaika wakaja mpaka gerezani. Walipofika gerezani, kinachonipa furaha, haleluya, wakafungua minyororo, wakaharibu walinzi, wakawapiga upofu, hawakujua kinachopitikana. Wakamwamsha Petro, maana walikuwa wamemtosha viato, walikuwa wamemtosha sentili, walikuwa wamemtosha manguo yote, walikuwa wamemfanya utupu. Kama vile watu wanaponelea wengine, wanawacha utupu, wanawatosha utukufu, wanawatosha heshima, wanawazaraulisha. Lakini Mungu aheshimishaye, haleluya, ni Mungu wa neema. Mungu akasimama, jeshi la mbingu likasimama, uwezo wa Mungu ikasimama. Mkongomani, taifa la Mungu ulimwenguni pote, musiogope, kwa wakati Mungu atasimama, na Mungu ametuma jeshi lake kufanya kazi. Haleluya! Naomba kusema hivi ya kwamba Petro akasikia, wakamwamsha, wakamuvalisha, wakamwambia, chukua viatu vyako, chukua senti, chukua vyote ulivyovipoteza vyote, batakupea tena. Usihofu, kile walifanyika juu ndugu yako waliokuwa wamekufa, wewe habata. Kama Mungu aliokoa Petro, na wewe usifadhaike, atakuokoa. Kama Mungu alituma jeshi lake ili ya kwamba kumsaidia, nasema na wewe usifadhaike, jeshi la Mungu liko tayari kukusaidia. Mungu wa neema, asiyekuwa binadamu, asiyekuwa mtu, amekamata decision juu waliao wote. Ubarikiwe mpendwa, uishi mema, na msaada wa Mungu ikufate. Unayenifuata ujipatie moyo. Mungu amekumbuka nchi yetu Kongo, Mungu amekumbuka nchi zote zinazoteseka, na amekumbuka